Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra syafi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Uba alhek menteri badai pet ya katnat ka koit ka khia jong ka sarkar jela haka khatnyu tarik unai wing mentau snem ulahir jurip daladi ya ka South Semper Sub Center kabahap Hamausanram constituency East Kasils district nak bentaban kentiu kordan no syaka public health center. Hakani ka sngi la senran lang dauba HM Shangpliang MLA ka Mausanram constituency ki officer u Pravin Bakshi secretary katanat ka koit ka khia u Dr. A War joint director katanat ka koit ka khia ba M Shala executive engineer katanat engineering ka koit ka khia Dr. MR Basayomoy DMHO Hakani ke jing jurip uba hek la yo banya pliu jungmut bat kinong kit kam shnong ka South Semper area hakaba ulakular balada ka sarkar kalamut bat kentiu kordan no yaki sub center hapo ka jela ka South Semper kadai ka benengkong tam banyo ula kentu ya kinong alam shnong bakin penyo ya ka jaka haduk san ekar ban shna ya ka jaka kinong trei bat ki doktor ni lapu ya kene ka sub center jong South Semper aga top priority list apala dan yo mano benyo ni ko ka PAC apo ka ni ka sistem ki menuan ni ki si ka menuan kedai ka South Semper ada kata daung ong ye i ramba sno mene ong inga ba tip da dai dum de ka por jong pi bala ban play ka ni ada ngamla ban play kum health minister aswan ban play kum chief minister ya ka sel te ia tau ti laung pagi kemen nomor ba ngi baro itu kerja kau yang jing temu, nanti kita ini kadang kadang political party ke compare, ada jing pu ke jui ke long, ai ke jing sekri ya ke pai ba. Kamdan kanu pada dah kau pada kelenti. Kamno ro ke jaka ngim jupet pada konsumsi jungnu. Ini pet ke jaka kumno ke kam santam, kemudian kam tam yang bagi dia ben ai ke priority ke jung kam, dan kam ai ke jing sekri hatam, dan kemudian pai ba ke jungi, kemudian habo ke state Meghalaya hi berakui. Imlong minister jong ka pantorum pra konsumsi barwe imlong help minister jong ka Meghalaya hi baro we gestir ka jing sekri ke jong hi baro basang pliang bakiwe de ki MLA bangi telang ye train nam ta ka bhagamen nam ta ka roi ka pa nam ta ka development ke jing mto jong pai ba ting ong ye pi ki nong sung stong jong South Semper kumlai tu je ba jim nong sung stong la dun ba 4000 sne 4000 tabi ki population Nata kecilun kam jong kam dan kini besok sentar sekiwi ki PAC kalau ki pencingan dan uki 40 kilometer teter tengok orang pi ba tangkan ni bagi don kam ngejing trelang bat kawat don kita ki norms yang bagi sarkar India ke government of India ke bu dah betaki norms ki ba dah koi ke PAC sekiwi PAC lain nak betak rilu ngujungi idon ki norms ki bala ban kendun ila ban ma weng you know kendun no yang kita ginom dah kepada jingbian nam tak jingman tua jong pai ba tingangnya kramar tetian ba kene ke jingwan ni jingo jungi ba jingwan yu kejat jungi menta kasi hak ke jaga South Semper menpet nak wada kene ka mungkin sina no kana green no kene sub center nak layu nak sub center jaga health and wellness center but next kedua jaga PHC ba primary health center dah kita jinukam jong pai ba tikumugan layu so bi ong berjaga bi atang layakar mereka don kam milu adusan nekar ngat lain dengan pendapat penbet penbiang yang jinun kam baro yang kerpan nabi kinong jong sebab ni hitom berpenyo ai kata kejaka bakhe na bagila ban sna ya ki quarters ki doctors ki quarters ki nurse ki quarters ki nokte ki help baro berkunjuru na benda penbet penbiang yang jingtia kita ki kam kum ke norms jong hospital ya kita ati nomla manong bagin pedret di hospital tang nomor ba kada gila ban ki nom Inde ke hospital hi kat sai kumju ko bagalong tentang tak daw nak liang jong piru to subha ban persangkat bala ban punyo ya ki jaka badon kam dak benda jingmen to jong pai ba lang hi barawi tidak kalian juga health department hi barawi ngawang ipi ni mangalu nang ni secretary nang ni DHS director jong DHS mai don ni DMNHO basala nak health engineering wing don ni ngi tre judo rekan-rekan ban lokal media jong pi rekan-rekan ba pi pai ba kan maru ak du skin sin ga ba fi awan ra i ko memorandum po office junga ang te gorpling ang por
Prabji Mestep, Kedai Mestep, ngelai kendulang, dadu kata ke sengi, ngelai buat tete, dia kata kam, pakala poiru, hadu ke por, dia kata pakala sesi ketukan ni por, pakala banyak, yang ke sanction, jangan yang ke PAC, kepada yang super. Tu ngeje telang, dan rukat i MLA Jopia, senda baru-baru ngeje telang rekan-rekan, ngeje kun man ke por hi, nak kepada ke jenun kam omdang, yang ke konsumsi mausuram, ni konsumsi betul-betul, ini hi nam tak jingpet jingpiang, jangan setiap hi borak kuih. Hagani kasngi uba ALHEC ulale jurip ia ke jingtrei ke badang sateng bantai ia ke Public Health Center ke badan halauba ke bahap Hamausen Ram constituency. Namar ke por balabu ban pendep hapo usnem arjar khatnyo kamshem la urlong. Hagani ke jing jurip ulabu ia ke thong baki kontraktor kidei ban pendep no hapo usnem arjar khat khandai khnang ban yo ban plien no nakamenta ke jing mentoi jong ki paitba. Yagani ke PHC lamang pisah hadu laiklor santusan lak tingka kepala sedang menteri nadu usnem arjar khat sao. Khaddo uba ALHEC ulalej ban jurip ya ke Mausram Community Health Center ban sngap ya ke jing balapan pau daki doktor kum ke Operation Theatre ke bempat trekam nangta ke jing bembiang ban sam ke boarding. Kuat ban syakri ki pai ba berdengkong chua. Ke jing kemdei ke jing ke pelong inga ban jurip ni kali ke kamram ke jongi kum ki nong syakri pai ba kum ke government kum ki MLA beriban ai jing syakri ke bapuran nak unta jing kam jing pai ba lo ba kam kadang ya chikman kadang dor tang ketukan ni ke boy gede ban pendem no kum ki quarters artli ke mengi UI ba kam kadang ya chikman pada dang ila ban pendem no bangila ong bawa rajar kendai aku menurut nak kalian juga health department ngin pendap dan sedang pede na banta banyo ya sanction di pus ginon kam menyetai rekan-rekan bo lokal MLA ban push po ka makhapo finance bat ka habo finance bat ka planning department tinggal dia ban push ya you ban yo kloino ya ki sanction pus kenang bangila ban penon kam dan tak jingbet jingbiang jinun kam jong pai ba si berukam ke OT mo kemugalong mentang imdon ki sanction post ada tesis imdon surgery imdon nang ta ke light keempat biang lut dodong sedong kita di jenguna ke bah khmat ke baga mausunam si ke don kam kena kalian jong ki doktor meninggal ai ngi ki don kam baro in persanggat bala menyo syaya ki sanction post nak bentak ke jengdon kam menle ke operational benda ya ke OT ada klaim yo iki sanction post dan kejing pendep ya ke MCH ru ke tempat la menteri kam ada kamdon kiman puari pabian kum ka Mausen Ram menong no ni sumla yo ban pendep tiknai ke ni hospital ba ni don kam ya ka light ka maternity and child hospital tekan ni ke MCH hospital da level adap complete mentala jan system ndrai ka light connection gimpat yo kata kawai kabar kalong ba ngim don ambulance agane ka hospital jungi kabalai kalong idon jingduna ha ki nos nanta ha ki chukidar ha ki grade 4 kunta ha ki ward boy ward girl te bun sien ngila ju pentip cha sarkar ba soba penpet lem yakini ki jingduna jongane ka thanjungi ndre ngamtip ka sakut amnor no le se nakalian ka sarkar yo kidang le ru ngamtip e kata ndre i bahek ilong i minister i ba ngaya so jan ha ba i de tang chi sen karpat i ngong ya le kai shthi tanjungi bangin le pet ya ki jingduna jongki hospital ki jingduna angti te la kloi tenga so ban ai khomle karpang i bahek ba di officers jongi udon u Mr Pravin Bakshi u secretary Jongke Health nantai Dr. Amanwal belum join DHS kini baru kilewan rangkat bai baheng te ngala sokmen shisha namar ba Ahmad jong kini kiramba ilayo bangin peni yaki jingduna gijing jong kani ka thanjungi jong khamtam jong Mausenram civil kani ka CHC te ilayo yaki jingmen joran nakalian jong i minister ila ongba in sapet bria yaki ki kambaro te ngangit hakini ki singi ki banwan ngin sa yo ya ki jubang bat kunju ki kam kin sa pau namari ka ambulance ila kular ba kanwan na ka corporate social responsibility mangi khot CSR
kepada naga Airport Authority of India ketukan sa kalau ya ke file proses terlese ingin sayo noi but kiwe ki jingduna ki kin sapet de halor ka OT operation theater ke bangi ngindon po mosram ya kata ru mala banjur bangi don kam sishan war hangni kumki minor operation kilaban pendep hakani ke hospital lada ngiyo ya ki doktor kumki surgeon kiba biang